Pre nego što krenemo sa opterećivanjem konstrukcije, potrebno je da postavimo panele. Paneli predstavljaju zamišljene elemente preko kojih se površinsko opterećenje prenosi na 1D elemente. U naredbenoj liniji kucamo Panels kako bismo lakše pronašli naredbu, a zatim biramo Load to Panel Edges and Beams. Još možemo izabrati pomoćnu opciju Select Lines kako bismo skratili postupak crtanja panela. Potrebno je samo kliknuti na ivične stubove kako bi se formirao panel. Za pravac prenošenja opterećenja biramo Y pravac kako bi se horizontalno opterećenje prvo prenosilo na fasadne rigle. Uključujemo i opciju 3D vetra, samo moramo voditi računa da plava strelica bude usmerena van objekta. U postavkama ćemo podesiti da prikaz panela bude transparentan. Panel možemo kopirati i na drugi podužni zid, a onda uključiti i opciju 3D vetra i obrnuti smer strelice. Za panele na krovnim ravnima je potrebno staviti dvovodni tip krova kako bismo dobili tačnu raspodelu na zone i tačne koeficijente spoljašnjeg pritiska usled dejstva vetra. Na strani na kojoj postoji otvor za vrata, možemo ga dodati opcijom Opening on Panel.